إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ميدكي ساستي تري سبحان عربي بركات رمضان مهوه فرت مدوس إن فرت ما نبس بقولي إنها عايزة تري مسلم أخونا أختنا بركات رمضان مهوه هو توني هذا النور هذه هم يعيكم ببركات رمضان مهوه درميا ثواب هودما إن هي قطعة مسيح كرم هو توفيق الله سبحانه وتعالى إمبار قدوم هذه دنوا هذه كم ما هيك بس كم رمضان ما هيك كم ريجا بس الله سبحانه وتعالى إكلام أرتكم بتري نركام بيكم من جكربا ليستوكا أقول معناه همينه تو الله سبحانه وتعالى حضرتهم أيضا نو لو بيتزيد تري أقولنا يختم كم أهربس بركات رمضان مس أقومنا بدر كرني بركات فريقنا إتبالر إتبغنا هيو كنتت كايكوبا مشعور تنقلون بين مسلم أخونا أختون هتوغا دائما دميجن داغتو أقولون بين رمضان ما إم فرتم بدر كرايروغا إم فرتم دواه مشعور تا ورب بودا أقولون بين هذا هوري إنمس أقولون بين إمنس إنجين فداي رمضان مس فريقين وكيسابة كدا حساب فشيقين بيفلون رمضان ما هو بيفلون إبر كرباف بيفلون عملته وهي قطعة إسلام کو باٹھانے کمک عزم کنڈالو باف بيفلون أمي نفسائے کو بوداگم فوا باودو أدي الله سبحانه وتعالى إكو بوداگم فوا باودو متين بيفارا هذا نتا إكم بيفلون کو سيفلون آرا بوداگم نوا إراد كربيا مياه رمضان ما هو تيمان نوارا هيو كنت القرآن ورفعني أمي دكا أهدكا أكوا مها كرمتلن نمس دوس كلا كفاوغا كم سرقة هيبارو إلي هينور ونداتن أقومن نبفينه ما أقول من نعرفك صلى الله رحمة ميوتي رمضان ما هكا بدلوا أقول من هنگاش إخلاص تر نيتا كا أقول من نفس تدوري وفاة تريبه الله سبحانه وتعالى هيغوتوغا إخلاص تري كمايكو ألكون كوريكي ميمهو بهيو درمايا ثواب لبيتو ألكون من مسيح كورما هنگاش ميهكا كمه مهم جكمغا وانما ඒ කමක ඒන වගු දුස්කරේ ඒනාගේ දිරිවලුමුගේ එම්මෙහා කන්තත්තකේ එකම වගුතු ලිබේගත වෙන තර්තිබ් කරේ අල්ගොන් මෙන් දුනියේගේ මසෙකෙත් එක අමිල්ලේ බලාරිකම ගාන ස්පෙන්නාන අල්ගොන් මෙන් එකමක අහම්මේත් කන් දේ කමෙක් අල්ගොන් මේ එකමක බිසී වෙගෙන් එකමක ආමෙද මෂ්ගූල් වෙගෙන් අල්ගොන් මේ එකමක හාසිර නොවේ එකමක ෆරුවා කුඩේ නුකර මීහක කමෙ මුහිම් වජ්ජකම ගානම දෙන්හුරි හුරියා මසෙක්කතේ ඒන රාවානි ඒ මුහිම් කමු ඉස්කන්දී ඒ එම්මෙ මුහිම් කන්ත කොම්පලාග එහෙන් හුරියා කම එහෙන් ගොදක තර්තිබ කොෆාවස් ඒ මක්සද් හාසිරුම එන මසෙක් කුරාන් එකම අල්ගොන් මෙන් කමෙ මුහිම් වෙෆාමේ දෙන්හුරි කන්තතන් ඒ එම්මෙ ඉස්කන්දේ කන්තත කාදාපා ඒ මුහිම් වේ කන්තතක ෆරුවා කුඩ කුරීම ඒ දෙහ ගොදෙනි අස්ලු හගියතු අල්ගොන් එකම මුහිම් නෝනේ එක මුහිම් නම එහෙන් කංකම් ෆස්ට් සාෆස් අල්ගොන් මේ එකම අහම්මෙත් කන් දිනිස් එම්මෙ අල්ගොන් මෙන් كريم استنى يبدأ هنگاش إخلاص تري كما يكون ميرا مضام مس الله رحمته إكلام جواك فلاك هيو بتوك هيدا كوري تو مسيح كورون لبعد جزء تري أخونا هيو بتوك ألبون من تيومات تكا أرام مهم مكمل جاي هيو نسيه هنگادو ألبون من فهرك جالس دكيك نوانه تيمان من إنجي واهك دكاني تيمان من آيتش كم من نيجي ندرسك ديس كيت القرآن الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان كتاب فارت قرآن قرآن فيت هم فارقس جننا إنسينا دب نعمتك وآغا بيان قرآن فأنك وحيكون فبأي آلاء ربكما تكذبان كدبامي ونغبه جننا إنسينا الله دب نعمته وترين كون نعمتك تبامي كفرون إنسانا كورف فسيها نعمت أمتين هدان نتيمي
bahogotum belis uslubogotum belis muli suratuga Allah subhanahu wa ta'ala niyumetto goaga bayan kurabwa fa suren nimma labwa tanuga fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibani ehem wahi kurabis ekan hajuje nebes haysite nonna isse bayan vedi huriya niyumetta ka fawga ekalaage de niyumetta utere konkon niyumetta ngaye tide bami kufurwani enames komme niyumette goaga bayan kurabwa fa e ay takrar kurabi kivegat ilmu war vidaloni kullu ma taqarrara icche takrar wicche kamga wanama icche takrar wicche kamga wanama e takrar ge natija hai ki hituga icche qararum wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin tibamihum handam koddesh handam koddirum mu'minuna manfa qur'ane kaswa e handam kurun ei waram baymu ege sawu mihaage me hibwor elemudda tantage ne hibwor libigen dani hegotuga demehurum lobe dizzetri akon nawtum heo nasehen adohun ei waram bohimukam mi aharu algon men mi feshi silsila ki vechedi deharu ga puriya gendi silsila padein hama waram moy mawduen algon men iman kan ardana ko taza kurmatta mi mawdu ga magando surufi egotu bawgo nagafmani dalail mi arabi kalime mi bawga maane ki daliluta ei me algon menge islami mujtama warab boda beenun jifa mawdu mi kit qur'an ay man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge dawata meduga deenuga adumun tafadu shubhataka ay shakkuta ufaddamun bas kit qur'anu ge sahhakama meduga algon menge bay zuwanu hittoga shakku fadda kit nabiy sallallahu alaihi wasallam ge risalata meduga shakku fadda adi amudun man Allah bawa lebbi aqida ekalang fonu emmeha rasul bekalunge risalat taka meduga wes bay me medmoni shakku fadda paraf ei ekankam ge tedukama mendur hinga irufadain saaf ko bayan be furi dalil taka ay mu'jizat fenna nguri halatu ga wes me dagon men waram muhimmo eba kobato nabi bekalunna rasul bekalun adi algon menge nabiy sallallahu alaihi wasallam ge rasul komge tedukama dalil qura hekitakai burhan takai qarina taki kobato algon men daskure baji hame ken algon menge mamba fang ei muslimun komga wima nuwata hame ken algon menge qawm ei islamiy qawmek komga wima islamunge namuga algon tibmuga badaluga islam algon men nang ege dalil takai ko engigen islam dina dekola dekeve tafatu shubhat takai dakka waagataka raddu deve fada amilla aqida enge ilmu gali galunge beje qabul kurmet e waagatan galunge aduwange beje mi hame ekani kaaba faange faratum warite foen aqida enun ko mi hame ekani bayaku ki ecche kiyage bayaku dekuru aqida qabul koggen algon men ulani nun kama mi aqida yaki hardana asas takai usul take macha adi binaa ifawa ilmi haqiqat take macce binaa ifawa sahha aqida ekam komme muslimo ke waje kashor kor ena amille ena gituga qabul kor aqida ke sahha kam hori etas satega burhane e nebaje daskura ei etas satega gitan has burhana kabure gine chenge islam deenuge teduri kama nabiy sallallahu alaihi wasallam risalatu ke haqiqat ke ei algon mennak eta duha ko eta fetteke ga li bayan kore danech enames masale ki algon men echi adune hunwa ta algon mekan kama samal kanudin lobe dizzetri akhonna waqtun dalil wa dalail algon mitaga mi program ga wahaga dakkani kirt nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge risalatu ge tedukama dalil pura hekitakai burhan takai hujjataka begot egotun ek dekfanu ge zamanu ga hinga fur bayn hadisa taka kit qur'an ga bayan qura fur bayn hadisa taka denum wes eki goggotun mekamu ga maccha dalil qura ilmi haqiqat taka behe gotun algon menge sheikhun irad kurbiya me miskedu ga komme dohe ga asur namada fawga filaun ta devun gendawan emema algon menna university ga kiyawa dam wagud fahare ga noedan adi ekama ka koranje tartib taka agumagos fahare ga nuli bidan ennames ramadan mahoge komme do ka asur namada fawga algon menna me miskedu ga tirihaka minute heda kollima allah irad kurbiya algon menna hifan dam warabba recchi libene adi
mihun dakka tafaat shubuhat taka raddu deen etebbar ilmi haqiqat engi algon men aqida irad kurbiya hardana avegenda lobat izzetin akhun akhtum dalil ge ta'rifu ga ilmu rin tafaat wa aqida dakka fe kobato dalilak ibn taymiyah rahimahullah idala fawani dalil ge muradaki ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge risalatu ge tedukama dalil qura ayatak alamatak adi ekama dalil qura emmeha burhan takai hegitak mi tafaatu ete bawar wattar taka begende mi baage terega bay bekalum dalil take ei mu'jizat ge namun bastan devwa fawe ane ba bekalum dalail nubuwah nabikam ge dalil ta mi namun bastan devwa fawe adi a'lamun nubuwah adi nabikam ge alamat tak mi mawdu mi gota bes bay bekalum mi dalil to namak nan devwa mu'jizat to lafz agunam balala ruga kit qur'an ga mu'jizat ge me lafz beenum korwa fenwe ei mu'jizat ki dalil ge maane pure khas maane kam gawat mu'jizat ki timaya khilaf kora me anwat tima ena tedukuram beenum wa me ga gonjas sawafa ena ekan nukurena kam ge dalil ki gotum ena ki allah ge farapulum folwa fa rasul ekam ga viti rasulaka nuni nukurwena kam ge gonjas sawafa rasul bekalum dakkawa hujjataka qur'anataka mikeni mu'jizat eme mu'jizat pure dalil ge maana ma aamwagende dalilu ge terega mu'jizat bes adi mu'jizat ge daraja ga nuhimene eh namas nabiy sallallahu alaihi wasallam ge risalatu ge tedukama dalil qura emmeha kanta te terega himen adi kelefanu fiwa isse gossawa emmeha rasul bekalunge tedukama dalil qura emmeha dalil tabes ad dalail ge maana ga himeni gende ilmuring bidenne mu'jizatai dalilu ge faraq bayan kurwa babtoga liubwa bayan kurwa fe koba kon ege tafaat ki algon men komme e tafaat tafsir ko kiyumuge maana nekkanege nukta ki dalil ei aamwege baache mu'jizat ki khas wege baache ki qur'an ko allah subhanahu wa ta'ala ekalaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge risalata dalil qura emme matwari mu'jizat ei ekalaga bawa levi allah ge kalam ful ki qur'an kam ga bayan qura lobat izzati akhunna waqtu nabi beekonna rasul beekonna fonubun emmeha mu'jizataka emmeha daliluta khassa kurei fawani ebekalege zamanuga ebekalege qaumga hingafawa khassa hadisatak ebekalege hayapula fawga wate hadisaga fawga mu'jizat wani nedigen gossa enmes algon menge nabiyya ki emme fawga nabiyya kam gaumu allah subhanahu wa taala baawala emme fawga risalak kam gaumu adi qiyamat daan de demigen daan risalak kam gaumu adi e fawga e mansukh qur'an evs ehen shariaten allah baawala ulwanati nabiyya sallallahu alaihi wasallam baawala bi emme matwer mu'jizat kam gawa kit qur'an wat emme matwer dalil kam gawa kit qur'an wani qiyamat daan de demigen daan mu'jizat kam galwaf adi ekale ifanu ga haya puluga ekale ifanu ga rasul kan dokuram wahag dakka mundiye mihunna idikola tahaddi kurabwafa eya idikola emihunna echen nuganevenakam bayan kurabwafa emihunna ekan nukuladun teri kurumuga iturum qiyamat daande meda hamayves anna huriha insanu naves e mu'jizan egotuga allah subhanahu wa ta'ala labwaf algon me musa ga fanu ga mu'jizat balafi ekale ifanu ga mu'jizat ka vi ekale ekvanu ge zamanu ga sihur warikam ki waram mashhur kam ehem wima e zamanu ga sihur warikam ekale ekvanu mu'jizat dev isa alayhi salam ge zamanu ga bes warikam ki waram mashhur kam ehem wima emehun bes werin aso ko afada kantadde ke bes warikam ge terega himene mu'jizat ta tereng allah subhanahu wa ta'ala ekvanu apulu macha faal koref em e zaman ta kaya ko echi wani nimege gus miyada ahmed dandem bes kit qur'an mu'jizat e gotuga allah subhanahu wa ta'ala labaf ekalaanga wahi kurawani qul la in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira kadek fan vidal was jinninna insanu emmeha insina jinnin emmen ekoi kamuga wis ala an ya'tu bimithli hadha al qur'an mifada qur'an genomang emmeha mistakun ekoi kamuga wienames la ya'tuna bimithlihi efada qur'an ge bamuna ka nuganeve walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira
ei ebami hun emmem wegen ekaku anekaka ehiteri wegen ekecche nere mase kurikam gavina mes efeda qur'an e qiyamat daan de semu nogenewe hame ge qur'an ekkoneno kite qur'an allah subhanahu wa taala tahaddi kurabba foni diha suren names gennas diha suren names diashi suren diha suren names gennas wadu man istata'tum min dunillah adi edi surate genow mattaka allah fiwa tibamem beenum uriya parataka goyagen ehi terikum hodan names diha suren names gennas efog allah taala ge emme surate names gennare adak emme surate ha bodochit inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar emme surat duniyega dinninna insanum ekugen wes efada surate wes e darajage kurkur waha kole wes qur'an ifade che nuganwen ekam qur'an gawani tahaddi kurabaf kite qur'an adekola kitam has kitam million rufiya in kitam million dollar kitam dawlat to masay kurani met qur'an e bune qur'an ge dogochika bayan kurun beenum kam gawanama mi magun tibamen ikhtiyar kuras ema qiyamata jenden yoti evves mihaka ekam nukurene kam bayan kora wadi kobado kurangulu mihun koffahuri kantata tibevulun feni wadagen tibevulun aadaage mi buddhi visnami yokis bunane e moyek الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل مسيلمة الكذاب هذه آية قدوغا قرآن تقول أنا هذه باين الشيء إته كي coaching هي إنا إيجا ديكو هندم هوري بيتشي كي قرآن عبارة هون نبتول له خرطوم طويل إكار سيك واقع تك دكا فوري أما هم أرجونا فينا وهم بود حقيقة كيت قرآن فيها هوريها إتشي تك بني بدل فريفا मेदा में दान दे इते बे और मसे के ते का उस अकुरा का फीए का बदल ने थी इते सते का हर दे बंदे अल्लाह वनी एफेंग अलगोन में के मीत बदल उमदा दुनिया के हिमायत करबा एवस हमें के बुद्धि की नजर को विस्नाल इसमें फमी इंसान को हिमायत करा फरिचे नो कमा एफेंग हिमायत करबा मतवे फराते बाती का मेदा में दान दे एफे रक्का तरीका के योती अलगोन ए कशोर ए अल्लाह वनी एफेंग हिमायत करा इन्ना नहनु नज़लना ذिक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून timang ilahu qur'an bawale e qur'an rakka terikan debawari timang ilahu ehem wegen bay mehunna hiwani islam deenattaka mase kora mujahidun nai deenuge ilmurin nai mistakunda deenu kankam bayan kodde mihunge masekata horasala emihunna tafatu amalata amazgo emihunge dostu bala mase kurun ei deen gelligen danakamek lobe dizzateri ahonna waqtum algon me dannawalam beenwani islam deen ei mihege macce binafa oy macce nama islam deenage wadage ma nabiya sallallahu alaihi wasallam duniya do kore vidosei islam deen halak fanawegen dana dos islam deen ei bayge ammacchen allah subhanahu wa taala hamege ni bayge salamata rakka terikam baki bayku duniyega tibiti emihunge ammacchen hema kurafen echi nama e deenage wadage ma nabiya sallallahu alaihi wasallam taba wadage ashabe kon netidi dosei midim fanawe halak wedana dos ehenne nu ekam otik deen himay kurmani allah ekalang zat fala lazim kurwa ei mihunge macce qaymu fekkam nu ek algon men dawra ki deen himay kurmatta ka algon men kura masekate kobat evs mihe gunetas allah ekalang deen himay kurwan ekalang himay kurum irad kurwa tane irad kurwa wadak ei ki mihege masekate ka waki bayege masekate kan hutti fonna kamenu faragas allah wani e rakka ter kurum jamen odigem fa ei ki faragas mihe demiyege masekate no enna midenwe nabiya sallallahu alaihi wasallam dunya do kurabima kelligen dias ekom balla qur'an kige do wahi kurab nabiya sallallahu alaihi wasallam dunya do kurwe hadisa gudi ashabe kalun terega warabboda hiddati warabboda kanka higagen di ehenus qur'an kige do angawani afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ekeleg faanu awhar vejjiya nuwate ekeleg faanu gatulu vejjam tebame humbi anekka alum balum emburi kufra ruju ekolkolun jangi nu ekeleg faanu awhar yes ekeleg faanu duniya do kore bis ekeleg faanu ekan kamaga wadagen nevi qur'anai ek faanu qur'an ge sharha ga bayan kodde hadis takai sunnat go usul ta gebur ege hippan koriyed diyama ehisabu nimuni waki mihaka muttifa honna shariyate nukan wara saaf ko qur'an ge bayan kodde em ekay faanu duniya ge nekkam ga wina mes deen dani koriya ekalang irad kurabi dua ka hame allah subhanahu wa taala islam duniya ga latwan ei mihegge
sharafaka izzataka mihe qadaraka makanataka gulfa kameno deen rakka tirwe utumak enna algon men masakataki kobato algon men edin ema kurmattaka kora masakataki ei faada wani algon men me usulun algon masay koranje deen ema ko rakka tir kurmattaka Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge risalatu ge tedukama behegotum baya be furi dalil toge ginakam baya kurwa Imam Bayhaqi rahimahullah vidala fawe e dalil to algon men guna adadu kulle algon men enge kankam bes en ha ame fora fe bodde Nabiya sallallahu alaihi wasallam daliluge risalatu ge dalil taka me tedurikam hekikora heikor ehme ei sateke kun guna lever ma matiyeri hantatake algon men terega fahoge gosse Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge mu'jizat me dalil nabi kam ge hekida ilmoren bassafe debeke ei maanawi hekitakai hissi hekitak Ibn Taymiyyah rahimahullah idala fawani maanawi hekitaw ge terega ekale faanu ge akhlaq ekale faanu ge muamalat ekale faanu teduri kama wafateri ekale faanu ge muli sirataki migotu ekale faanu nabi kam dalil qura dalil ta ei evves beepula evves insanegge nohunnane emihege huriha sirtutake engi emihege siratuga laggane nuje evves beefula nabi sallallahu alaihi wasallam nuni duniyege bodade bad shakhsiyat taku waha algon men adwa lafiya emihege geeterege muamalat take nege emihun ambinna ku pura muamalat take nege beer boshan hamayekeni fenna emihun dakkam beenuwa kantattage zariyain algon men emihun shakhsiyat take adan ekam algon men emihun etere kankam bala lafiya emihun eterege muamalat take algon bala lafiya emiheku qaidaka shakhsiyatakan hada warabure emihe kanka algon men goswa nuniyabu emme kudegen algon men ingiri dikkurane baawar kantate emihege amille zati hayatuga hunna names nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge geeterege emme eterege hadisatakum ferien gos beeruge emfongos khariji siyasattaka gulige hingavure kantattakai muli huriha kame dirasa kurimaves e siratuga miveni kameke kiyafa algon men laggande jahane wahaga dakkana am ebbes kame Nabiya sallallahu alaihi wasallam siratuga nu efada shakhsiyat duniya dekve nu ei ameken islamun no Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sirata ameduga adul insaf ge magum wahaga dekkeve kele faanunga adumo ghairu muslim mani e hagigata hekif emdegen emihum matwari shakhsiyat guna adadu kuri feffuttoga emme kuriga Nabiya sallallahu alaihi wasallam namful jahafa wani emihuna majburwati emihunge ilmi hagige lazim kore enun shakhsiyat jehumaka tannu dek hema evves beefulage siratuga evves aabe faadu kiyane tankole nek ebefulage muli hayappulengi bawa evves miheko algon mege mi ummatuga nuwe kiriti Nabiya sallallahu alaihi wasallam evves deheko deni ekele faanake risalate furihama kore umak ikhtiyar kurawwa ekele faanu gamuli amal fulutakai basfulu deke ilahi wahig mach tartib kore fawa maamati ri sahib ekkan algon men engi deheve ekkan kan algon men kiyala fi mugaram fenna ham hemme ekele faanuge me dalil nabi kam ge hegitaw terega hissi hegitan himen hissi hegitan me kene algon men fenna hive kan ege terega emme matiwari hekkaki geet qur'an algon men kurim bayan kuri fade qur'an algon men amen asemoti qur'an algon men kiyage ege maan algon men daskokun yamadu isna fikur kurak mugana me qur'an ei algon men ekele faanuge nabi kam en emme bodu mu'jiza kam ga em bodu hekikam algon men fenna hamehme Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge isharata bani handu falivegen gossa iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar qiyame gavejje handu irijje Qur'an Allah bayan koraf laka mushrikun ekale faanu nabi kam ge tedukam ge hekkakan e handu falalan eduni me ekale faane gilfulun ishara kurawima e handu wani defali feligen gos adi emihun e sihuratto balam wegen durun ya mismiunna se suwal kurima emmenne sekam wani feniba ekawke emihunge bahanayaki ei sihureke ehem wima ewani emmenne feruni mei demigen da sihureke ei gabul nukurumuge wattafale emihun ikhtiyar kof ehem wege nunto emihun bonamun diyei Nabiya sallallahu alaihi wasallam dimara timammen balahattagen tibba kalege faanu udan arubwa fa udun Allah ai malaikatun goyagen estimanne men gabulen nukurana dekkon hekketonna iwanne badatan tibba kalege faanu udan ara wadaga udun malaikatun Allah goyagen estimanne gabulen nukurana එහෙම ගබූල් නුකරු ඉක්තියාර කරා මේක දක්කාන හුජ්ජතෙන් ඕනන එකම හුජ්ජතු ගලී ගබූල් කරා කොම් බානම එයි එතන් හාස් හුජ්ජතෙක් අලගොන් මෙන්න නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ රිසාලතුගේ තෙදුකෝ
hamehma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge de ingiri fulu de tereng feng are nikmegen feng ohoregen au eives hissi mujzat terege asori kanka eka efanu ge eka efanu ge barakatu Allah subhanahu wa taala kaiche ituru koddebu nabiya sallallahu alaihi wasallam effarega sahabe kaiche kola tayyar kurawa eka efanu ariyo gadannawani waram madu bekalunna fudevra kaiche kola ke hori kaleg fana beenum fuluwa getin miya goya ge badannaware ekaleg fana elanu kurbe mine bekelege jafatan huriya me wannas efan ge wadagen vidaloli ange amikona karege nabiy sallallahu alaihi wasallam lashkar ge emmen goyagen ge badannawai ekamana adannawani kaleg fana vidalowen heyye kaichi waram made hurile dannwani ade timanna vidalo wime timanna denna wime kaichi waram made hurile ekamana adannawani walwa iman terikama taqwa warikam furifawa nabiy sallallahu alaihi wasallam risalat ku dedukama heki wadagen faangem bebekam vidaloni ehembejiya nabiy sallallahu alaihi wasallam eka efanu yakin waniye kummeskoten Allah taala buddwada bare eidu bar kore enge vitiman kale efanu appulu besum kurin ebestin nongawach eka efanu wadagen komme farex waki warakan nerubone eka efanu appulu bisawa faragu dihemiyun farikulu bagen nikum wadagen emmen devruse kaache hori eka efanu ebefun dek wadagen fure mujizat nabiy sallallahu alaihi wasallam ge risala tedukama ha mehme eka efanu minbar jessum kuriga khutba kiyo mattaka ara wada hunne rugganak minbar wada kura befulok minbar jessewima nabiy sallallahu alaihi wasallam minbarum faaba wadagen jehigen me rugganum faaba wadagen jehigen adu minbar ara wada e ruggonde da awre ehidu ashabe kanage wadagen e rugganu road sallallahu alaihi wasallam e rugganu rom veri kiwegen to nabiy sallallahu alaihi wasallam komme hukurdu eka denum hadisa atawge e rugganan ekeleg faana kaariwe ekeleg faanu harikologa bihumugo fursat limfame jehigen a hukuruga kulleka e rugganu dukurwa fa nabiy sallallahu alaihi wasallam ehen ecche kara wada gatima e ekani verikama hiddetigen ihsas kuram den nabiy sallallahu alaihi wasallam minbarum faaba wadagen e rugganuga firmam fette oba jizzatri akhunna aftu ekeleg faanuga lobiga hila madmolu efawaru ekeleg faanuga lobiga gasgaha ge madmolu wegen roiru algon menge hituga ekeleg faanu meduga lobi netito muli kainatuga huriyata gecche Allah subhanahu wa ta'ala makhluqat ekeleg faanuga lobiga e asar kurane ekeleg faana waki un itamu kuran eves nabiy sallallahu alaihi wasallam rasul kamge hekitaw tereng ashabe kon dekewadagen faawa namen badur hangora me duga nabiy sallallahu alaihi wasallam ukwaru emme velimus wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama ekade fan ukkowale veli mushe muli kafarunge laskaruge huriyamenge lotaka e veli muruge asar pot Allah enge kalege faano wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama kalege faano ukkowale ei kalege faano ukkowale nune enas Allah subhanahu wa ta'ala e veli mu huriya kafarunge munataka forko debe kinato emme veli mushakum etan hasbege laskarge lolo veliburuwan nabiy sallallahu alaihi wasallam ukkal emme velimushek emme ha kafirunge lotaka puragen devis hissi mujizat terega imeneka hamem nabiy sallallahu alaihi wasallam wani warab gina mi kankan fahu zamanan as hingane kantatto wahaka bayan kurababa ege terega emme mashhur en hadisa ai algon men emme dan Abu Lahab nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratak al-aqrabin kaleg faanu gatima ge mihonna nase debwashe inzar debwashe Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurebumu ekeleg faanu sofa farbaden arwa mistakun goal ve keleg faanu aila ge mun jamaawe hindu ge keleg faanu emihonna islam din ekeleg faanu tedukum bayan kurumatta kawshe alube mi farbada ge fahatuga tiba mehonna dekol angorame lashkar ke as khabar bunafiya timannamen tiban keleg faanu ehem vidalo ajja tiba men qabul qur'an ngi emi udennevi ma jarrabna alayka kadiba adega faanu kiban doge tajriba kula ham ekakko sagumun terege nete embejja mehem vidalo jam arvam terege kabu kulash den eke fa rasulullah mushalu bima Abu Lahab ekele faana dimala punani tabballak ale faana alaqut ehme tabbat sura bawale qur'an ge jawab wahi kore tabbat yada abi lahab wa tab Abu Lahab alaqut deena ge deta alaqut e sura bawale bi adi ena wani narakaga kan Allah bayan kore adena ge mudarakun ebbe secchku ene manfaanu qur'an kan Allah bayan kore nukta ki Abu Jahl ei Abu Lahab ei
nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagen risalata qur'an emboda inkar kore qur'ana ki ekaleifan haddawagen dakka waag bulekkan waage ekkan sabit koddinu mattaka emme gona mase kurime hungai kiwegen heye swala ki idarajen emme ekaleifan do kora mase kokon beenum be iruga emi wona wara fase hange be ekkan kurave e qur'an ge bune abu jahl islam nuwan abu lahab islam nuwan kamo abu lahab dani narake ena bunam bi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mer islam be qur'an ge bune timonne kafare ge men islam be ebet no to gota hede ennes ekan egota hingane kan adi abu lahab islam nuwan kama ekan ei wane kama nonkan qur'an allah subhanahu wa taala ma kurim bawa labwa fewon nam eka egota hingagen die ena marwegen die kafar kam mati gadi warannu ba bayyega jei mihun me ena karves nuafada bayyega jehi e halatu goyege ena marwegen die ehme qur'anu ga ma kurim bayan kurabe khabare e mihun ne boyege do kurevis ekokos allah subhanahu wa taala bayan kurafon ehen ekengota no hinganek ena e kufruga marwegen danakam bayan kura ham ehme anen hadisa ei room karaga mihun farisi ge macce gadwanakam qur'anu ga allah bayan kura iwagote ki faris karage mehunne ki alifan alakon kura makka mushrikun he bodan alakon ko ngole bai ane ki allah fiya hen ecche alakon kura beben rom karage mehunne ki fotuga ahulurin ahulu kitabin ei e mimihun bunani tikala fotek gengule rom karage mehun bes ademen tigengule kana foten onna bayege emihunna kis eka unikam bala re yar farisin ge mehun rom karage mehun macce gadwegene pisare ewan emihun ge dos dubbala faane ehmima muslimun na dimala mi bas emihun raddu korum diyei ei muslimun kala fotek emihun gengule bayeka baati e fotuga ahulwarin nikameti korbaana kam bayan kor wani timanna men kala alifan alakon ko budan alakon ko emihun ne gadawani tibuna fotuga ahulwarin naki tiha maturi bay vejjam ilah baawale bay vejjam ki emihun gadaw derawa annonte edu beerpuruge halataki farisiinge verikamuge baaru gada vegos maaddi haysiyatum mihun balafiya room karaga mihun duniyage chartum bes roominge verika ekko netigen dawara emihun baaroti gadef ekahara mawduwa ge terega waage dekene kon kitu qur'an ga allah subhanahu wa taala wahi kurawe ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'a sinin roominge macca faris karaga mihun macca rooming gadave gannane kama gaaganaka dihawaraka ahardo terega e allah subhanahu wa taala ge nasru emihun libi farisi ge macca rooming gadwane kama eduwo iimanu gahulwarin allah ge nasra meduga ufa qur'ana kam bayan kor wa yawma idin yafrahu almu'minuna bi nasrillah mu'minun e nasra meduga allah ge nasra meduga ufa qur'ana kam gwa bayan kor ei islamun no ennames ahulu kitabinnak libru nasreg macca eno me onnaki alifan alakon ko ngolum bay adi anekkolum makka ge mushrikun ge ba ajuja feggengule mehun baliwati kademes feggengule baykom gawati ehm edoga e mihunge e nasruga macca allah subhanahu wa taala e devwa nasruga macca mu'minun ufa qur'ana kam wa ka bayan kurf hanhiga di hame qur'an ga allah subhanahu wa taala bayan kura muddatu ge terega farisiing macca rooming gadave eka egota hinga gossi maaddi gotum balafiyam emihun gadawmaki waangu ekamenno ehme qur'anu ga bayan kura pure ghaibu khabarta ei rasul bekalaka nooni engi wada nugannawane ei ghaibu engi wadigen ba faratege wahi anna farataka nooni engi wada nugannawane khabarta ekkan alugum negunima ebe enge e wahiyage wada ganne sahiba sallallahu alaihi wasallam ei amille fulan haddawagen dakka waaqfule nooka ei kainatu wari ila hadrat ne ekale gfana ibbe wahige ilmugo macce ekale gfana dakka waaga bulek e nooniya ekale gfana no mismihun tibi ma ginan kiyawagen dirasa ko fati mismihun emihunage nege kala waaga dakka em algon men mi mawdu'a ki ramadan mahuge terega komme du'a kos mifada kommes dalilaka kommes mu'jizataka kommes hekkaka ekko algon teren kommes befulok tibe funa baddal kurwa e ma'lumat tibe funa usala debwani rat kurwe ge sobon algon men ge iman terikam ituran iman kan hardanawe algon men amille teren qabul kura sahha dalil take macca algon men aqida demege da baykam allah subhanahu wa ta'ala mer ko debay algon men du'a ki algon men medu ge fidawa nimmalani madamage fidawala tibe fulum emme abe funa dawo demu hada wa subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.